Ну, став чуть-чуть повернися. Чуєш? Йоп, ти як тебе вигадував. Pada Selasa 24 Januari 2023, sebuah video seputar perang Rusia dan Ukraina viral di media sosial Telegram. Seperti diketahui bersama, perang dua negara bertetangga ini sudah memasuki bulan ke-11, di mana tepat pada tanggal 24 Februari 2023 nanti, perang dinyatakan telah berlangsung selama setahun. Dan sampai saat ini, belum ada gambaran perdamaian yang terlihat. Di Bakhmut, pasukan Rusia kembali melancarkan aksinya. Serangan granat diluncurkan tepat pada parit angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya lubang persembunyian tersebut dipenuhi oleh kepulan asap. Tak hanya itu, salah satu prajurit Ukraina turut menjadi korban dari serangan pasukan Putin. Tampak dengan wajah lemas, prajurit itu terlihat pasrah di tengah sisa-sisa asap yang juga memenuhi tubuhnya. Срочно, доктора, сюда нового бойца. Ранило шею, течет кровь. Край, я Вавилон. Установка. Срочно сюда, доктора. Нового бойца ранило, шею, течет кровь. Я Вавилон. На край, нужна эвакуация. Срочно, в срочном порядке. Сейчас я попытаюсь что-то с ним сделать. Сейчас я с ним попытаюсь что-то сделать. Що ж у тебе димить у цьому, блядь? Аптечці. А ну поверни сюди. Рюкзак димить. Зараз я його зніму. Ну, став чуть-чуть повернися. Чуєш? Йоп, ти як тебе вигадував. Край. Вавилону, срочно сюди, доктора. Вавилон, я Вавилон. Вавилон, одну секунду, ничего не понимаю сейчас. Срочно, доктора, сюда нового бойца. Ранило шею, течет кровь. Край, я Вавилон. Установка. Срочно сюда, доктора. Нового бойца ранило, шею, течет кровь. Я Вавилон. На край, нужна эвакуация. Срочно, в срочном порядке. Сейчас я попытаюсь что-то с ним сделать. Rusia melaporkan 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.934 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 121.480 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-335.